Mantan Gino Hanale lun fikir, yang lun fikir cuma ke masa depan. Mantan Gino Hanalun bayang le, yang lun fikir cuma ke gata sayang. Saya kai cok kereta buatnya si hanya kebut. Cikai bukuto. Oh han tabi ngon. Oh tabi wat ada nak jak lagi nyo kan. Payah salah bila. Pokoknya yang mandum bak long. Punya golong truk long kenam belek ke rekaman. Yang hana mupo mu adrok yang mandum ah. Aku jak aju ah. Po, hai janji bosi pleu. Namanya kau golong truk bosi pleu. Kapreh ju dah nan pun dia ajak. Kau pegah pak urungnya si ak, pegah punya golong truk si Jol hanje gerak ile. Pokoknya yang mandum bak long be. Punya kalau truk long kenan. Baiklah kabir kaman. Pane ujian nikah yo. Yang budak ju. Sibang karat-karat menan. Nya kau gerak kereta. Nyo kai cu. Supaya buat yang model lagi nyomo duk ku ubahan. Kena gede. Nyo horajak sok telepon rah. Nyo alih tak cok ho tak publeu. Nyo kereta api myo nayu impet tu ribe. Nyo rumpak tu le urang kampung. Anlihat ke piah ipoh tu. Pasti harus sapu belau ju. Itu ada publeu. Hai bang, kau ni pegang abang kami ngau. Kon, hayak. Kena kajak ni, kena kajak. Tunggu boleh. Nyo jika kun padup jut tabuh yung kereta yung. Nyo bang, je dapat lepas 1,5 bang. 1,5 kan? 1,5 M. Sertul bang betul lebih bang. Pujut murah dah. Hai ni busa kalau lagi tepung barang. Hai ni tepian kalau lagi puyung kameng. Ay, ada on puyung kami lagi yung kapagah nyo buto lagi tubung barang. Nyo barang antik yo. Oh benar bang ah. Yalah. Sertoi mong pleu ke sertoi mong pleu kacok ke ro ke ju gede. Oh anak bang, dia ngok kat beliau kereta, dia ngok puyung kameng. Ye sinyak yan. Buno, kai cek kereta dah yo. Iu nun. Ilake sertoi mong pleu hotel kata ju. Kai tu thang roi to kere rupa ji hawa bim pun kameng. Non jak le. Sonya. Tiga muronya antrangan. Banyak ada di tiga yang kalau getong krem. Po bang. Non jak le, bagah bajut. Kacaan bang, kacaan.
Punah bang? Hai punah nyan. Barang anti. Kok jaring nerempok yo barang. Pakai ngelong teman? Hai tawarkan gero ni. Padu je tak boh yum yo. Ora. Tapi mi lagi nyobang mahai yo. Padu mana tu gero ni? Mi leher tu riba ke ban? Bek leher tu lah. Yo kan barang anti. Bang mah leher tu 20 ke ban? Kipa nama leher tu 20. Mah leher tu 50 nyo kuda mah kampulain karena nak rancangnya. Jet dah boh ni itik inan. Ke ban? Karena je tak boh ni tik kak pek tu ribe je. Wah, nah ni lu. Haji itu boh mana dalamnya. Oh, yang lagi lanjut. Puer tu riba ya? Pek tu ribe. Nyo surat-surat nah. Nah lengkap. Ha, nejo jino apa nejo singgah surat? Kan cok kereta le long wak kampung lewat cak surat ide kampung ni ngai kan barang anti hanya tak boh sembarangan surat. Jut, loh nam deleh gayan kan? Kalau bang yan bit. Kutu yang mayang yo. Mentang nyo ka puer tu je gede kan? Nyo berhubung dengan hana neme surat jino kan? Hana neme surat jino, ilung kujo ke tengah je. Bek di tengok. Kairan hana neme surat. Kan bek di tengok luar tu. Menglah apa dah ni long kan menang jak engkau hawa ti cak surat maju. Je, nyo leher tu bang. Nyo tertu ada igok pi tun cit. Ngau rum bla motor mi hana surat tertu ribe ke tun cit. Oh ya tertu antep je. Nyo udep kan? Udep. Jut. Cinta pedek je long jak je. Yo ka serah terima apa? Jut. Lagi ada perle. Tapi lagi pernah ku nyaw. Mungkin abangnya modis ci urang dari pakaian ilua dan lipatu wajar kereta lagi nyaw. Hanam dalah ke kereta gop. Beres. Alah, mampu punya rezeki jika lagi nyaw. Rupa ji kunan lewat. Nasi gepeng apanya. Padahal punya aku kadang mak tung bro je kero. Yang hampir ku fikir item cua. Di kereta toknya entah boh. Nyo kat truk timpang nyo ho kira-kira iba. Unun pui. Menyojak dari ide. Berarti kena swap. Nyan. 4 encit bahan kereta. Nyo ka betul. Berarti ui. Nya kena. Nya berarti gede. Rupa jijik dah pegang ke meja kereta je. Menyadik na padum nayum. Laga atalau. Hauda. Rupa je nyampak ni asal dikit ni. Dah berat dah jam dikit ni. Hai, Mandin. Nyoi long tanya Mbak Dron ni. Ron becaknya nawai padun belum? Becaknya? Belum dah awal je mau dia. 5 juta? Iya. Ilong tak nyaw bang ku belau mentang kereta sama. Ya pun belau kalau bertu ribe. Bertu ribe. Murah dah. Kau murah mana dah? Murah. Kau murah. Ilong Mana, Cok? Kucuk aju pen leher tu ribe. Ente ya jok surat lam kelong kan? Jawapan tu tu. Ente dah jok pen tu tu punya hana surat pun saya tak jok Bandung. Kau betul. Kau mana ni tika? Kau jok. Anjir dah jok mesti kau je. Ada tak gapu dia. Cantik tai penget tu. Gapu kai apa di gapu. Nya nyo ka betul nyo. Nyo bacut talem ke theo. Ka nyo bahan nyo cahana bahan uber ji bahan. Kop gak dah tanda. Karena dari mana ada keretanya kata Nya cukup pahai. Bang Joni, biasa Bang Joni punya informasi langsung tepat sasaran. Bang Joni. Si Jol kedah. Kena ni jak le. Pujan. Puk. Dah nasa je bah. Okey. Pujan ke budak? Hai pupu bunuh bengo. Bengok ka dah kun ju bengok. Ku mana leng ka mana.
tipu dia mak. Maknya Bang Joni hanya dengarnya betul ni dengar. Masalah ni penting hanya urusan draw ni. Ya ke urusan lo. Jadi bunuh bengah, lu mana, Ha. lu pakai bajet, lu pusuum kereta ke rumah. Ha. Kebetulan tinggal HP. Ha. Pada tinggal HP, lu balik, lu acok HP dalam rumah. Pada lu tubit, kereta lu hanale. Oka. Kagak ada. Berarti cuak. Angkanya berarti yang kenyo. Jino tengah lak mita, kam lai bunuh bengah lonjak dari kampung ujung belah dia ke truk ujung belah no. Jadi luak setak kereta. Ilong kagak ada depu. Keretanya tok sabar hello. Hai Bang Joni. Ilong ku pegah bak draw ni, tak minta solusi pakai nak iem. Còn bữa nào gì nó giật bữa nào tụi tôi chỉ dồn nhó cắn bùn nó nào rương lèo à nào So lewat. itu anak turi cit Kiban bentuk ji, bentuk. bentuk ji kan nyan lagi orang biasa cit na ino kan na Hai ka bentuk urang Cina o. Punya urang anak o, urang botak. na ora keun na ora likut na bacu kan yang lagi nyan kadang ji kadang kon tapi Hojak. gede juga Kau menang Bang Joni. Nyo ni bantu lu Bang Joni. Tak sedap dua-dua jeut. ilong baik lagi no ilong pisang wak ko pisang le siapa Oh, jeut cik mana Bang Joni? Jeut cik. Je, Apa? ya ibu. Yang belakang mau menumpak apa? Ya, ibu. God, makasih Bang Joni apa? Ha. Udah kot betul kereta si Jul. Kamera mah. Nyo punya aku main. Anak aku kubah hari katanya. Nyan tang urang ji menurut Bang Joni pegah hana salah li nyan ka betul 1 miliar %. Nuek. Dong le. Watak ku fikir ke draw ke nuek. Tega tate ro padahal kiban tanya ngon dua. Cika fikir tak dia sabo bantai dua. Tajib kupi sabo gelah dua. Oleh nyan cewek alone, putuh ngelon. Jika kamu cewek ngan draw ke. Cewek draw ke putuh ngelon, mu cewek ngelon. Kibalom dua tu. Mak pan jadi pun masalah ho. Kon pun masalah. Bek pura-pura hana depu. Hai dah nak Kereta lon gadah dari bunuh bengah nyok kasih pok ro-ro kat sedak hana merumpa. Oleh ciri-ciri yang urang pegah hana lain draw ke nuek draw ke. Baik apa kah yang Jul? Longnyo ngandro ke duk wajah long. Ha mungkin kocok kereta dro ke. Wajah lon. Jino kan wajah hang dah fikir jino. Kereta lon ki banjaran tak mita berumpa. Munyo memang draw ke hana kacok. Jino jak saja long tak sedak kereta lon sama-sama. Okey. Kau betul, bojak. Okey.